Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Ndibasuhuza ni Fabrice Murana nayo. Amakuru yacu ni munyemerere tuhere kuri inkuru ivuga yuko ijwi risaba FDLR kumanika amaboko hakiri kare ryageze muri Amerika ndetse no mu Bubiligi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ububiligi byagaragaje ko bishyigikiye intambwe y'ubutegetsi bwa Kongo yo kwemera ko bucumbikiye kandi bukorana na FDLR, bukanayisaba gushyira intwaro hasi inzira z'ikigendwa. Igisirikare cya Kongo ikishasa kimaze iminsi gisohoye itangazo rihamagarira abana b'abasivili ba FDLR kwitandukanya nayo ndetse rigasaba abarwanyi gushyira intwaro hasi vuba bigishoboka bakishyikiriza inzego. Biri muri gahunda y'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda byumvikanye n'abahuza barimo Qatar na Amerika na Afurika yunze ubumwe yo kurandura umutwe w'iterabwoba wa FDLR wazonze uburasirazuba bwa Kongo ukabona bangamiye umutekano w'u Rwanda. Mazad Burazi, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump mu bibazo birebana n'akarere ka Afurika, unaherutse guhura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Félix Antoine Tshisekedi mu Bubiligi, yashimiye intambwe Kongo yateye yo gusaba FDLR gushyira intwaro hasi. Yagize ati twakira ubusabe bwa Kongo bwo gusaba imitwe yose igize FDLR gushyira intwaro hasi no kwishyikiriza ubuyobozi nk'uko biri mu masezerano ya Washington agamije amahoro, akaba yaremejwe kazatangira gushyirwa mu bikorwa tariki ya mbere Ukwakira 2025. Iyi ni intambwe ya mbere itewe iganisha mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington, bikazafasha gucyura by'umwihariko FDLR no gusubizaho amategeko ya leta mu bice bya Kongo itagenzura bigenzurwa na M23 no gutuma akarere k'ibiyaga bigari kagira amahoro arambye. Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prevot yavuze yuko Ububiligi bwiyunze kuri Mazad Burazi mu gushyigikira ubusabe bwa Kongo ikishasa wamagarira FDLR kwishyikiriza inzego no kurambika intwaro hasi. Yavuze yuko Ububiligi unashima ibiri mu itangazo ryo kubuza ingabo za Kongo na FARDC gukorana na FDLR gushyigikira ibihano bikomeye kubazarenga kuri ayo mategeko. Ati ibi ni ngombwa ku myanzuro itarimo urujijo, ihinduka ibikorwa bifatika abo bireba ndetse no ku kibuga, noneho biri ku ruhande rugira uruhare rufatika mu ntambwe z'amasezerano y'amahoro ya Washington. Igisirikare cya Kongo tariki ya mbere Ukwakira 2025 cyasohoye itangazo risaba imitwe yose igize FDLR kurambika intwaro hasi no kwishyikiriza ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se ahari ibirindiro bya MONUSCO mu rwego rwo kubacyura mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Uretse kuba iri tangazo rigena ko ibihano ku basirikare ba FARDC bazakorana na FDLR barenze kuri iryo tangazo, rinasaba abaturage bafite aho bahuriye na FDLR kwitandukanya nayo no gushishikariza abarwanyi ba FDLR kwishyikiriza ubuyobozi bwa Kongo ndetse na MONUSCO. Igisirikare cya Kongo kivuga yuko igihe FDLR itazashyira mu bikorwa ibyo yasabwe ku neza izabikoreshwa n'ingufu za gisirikare. General Sylvain Ekenge asaba FDLR koroshya akazi mu rwego rwo kubahiriza umugambi w'amahoro uriho, bityo bakaba basabwa kwitanga nta maraso amenetse. Ibi nibyo umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Major General Sylvain Ekenge yasabye abarwanyi umutwe w'iterabwoba wa FDLR bashinjwa n'u Rwanda gusiga barakoze jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Muhanga, abakubiswe n'amateka mabi bahawe ubutumwa. Mu nama y'ubumwe n'ubudaheranwa, Meya w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline yasabye abagitsimbaraye ku ngengabitekerezo ya jenoside kuyireka bagafatanya n'abandi bakubaka ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda bahisemo. Meya Kayitare Jacqueline avuga yuko nubwo hari ibimaze kugerwaho, batakwirengagiza ko hakiri umubare mukeya w'abaturage bakibasiwe n'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, arimo na jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, banga kuvugisha ukuri kujyanye n'imibiri y'abantu bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Ati amateka yaranze igihugu cyacu ntabwo yoroshye kuko hakiri bamwe b'abaturage by'umwihariko bakibaswe nayo ndetse n'abandi bagifite ingengabitekerezo ya jenoside. Meya Kayitare avuga yuko abo bakeya bakibaswe n'ayo mateka bayagira intwaro bitwaza bakayifashisha mu kuvangura gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda bahisemo. Ati turasaba kwigobotora ingoyi y'ibibaboshye bakareka gukwirakwiza by'umwihariko mu bana babyara ingengabitekerezo ya jenoside mu mwaka w'1994 yakorewe Abatutsi. Byagiye bigaragara yuko hari ababyeyi bamwe bagenda bakwirakwiza mu bana babo ingengabitekerezo. Yongeyeho ati uko tudahinduka ntabwo bigomba kubera
kubera abandi imbogamizi, kuko ubumwe n'ubudaheranwa ariyo mahitamo yacu twese. Nsabimana Herman wo mu mudugudu wa Buriza mu kagari Kambare mu murenge wa Shyogwe avuga yuko uruhare yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi yemeye icyaha arajyanirwa, ariko akumva yuko nta mahoro yo ku mutima afite kubera yuko yari atariyunga n'abo yiciye. Ati ubwoba twabumazwe nuko twahemukiye abantu tukabasaba imbabazi, ubu ngubu tukaba twariyunze ndetse tukaba tunakorana. Sabimana avuga yuko nta mahoro by'umwihariko umunyacyaha ashobora kugira mu gihe ataragaragaza ukuri ku bana, ukuri ku byaha yakoze mu gihe cya jenoside kugira ngo abashe kuba yabana neza nawe yiciye. Umuyobozi w'umuryango wa Gikristu w'isanamitima Mbonyingabo Christophe avuga yuko hakenewe gushyirwa imbaraga mu rubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside, kubera ko hari bamwe mu babyeyi bakomeza kugenda bagoreka amateka yaranze jenoside bakagenda bakwirakwiza ingengabitekerezo mu bana babo. Gusa mu bikorwa by'akarere ka Muhanga bakishimira umubare munini w'abanyarwanda bashyize hamwe, ndetse abatuye Muhanga bakaba bibuka inzu by'umwihariko y'ubudaheranwa buri mu mwaka ihuriweho n'abagize uruhare muri jenoside ndetse n'abarokotse. Ibi byose rero bikaba bikomeje kugenda bigarukwa mu karere ka Muhanga mu rwego rwo kurandura ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi yakomeje kugenda yareka mu bantu bamwe na bamwe yanze kubavamo. Tubuhinduye ingingo, ikirombe cyatwaye ubuzima bw'umuntu, ndetse mu karere ka Muhanga ubwo ngubwo niho tukiri. Umugabo w'imyaka 48 yagwiriwe n'ikirombe cyahanutse kikamugwaho, by'umwihariko ari gucukura amabuye y'agaciro. Nyakwigendera yitwa by'umwihariko Magimbaho Christophe w'imyaka 48 y'amavuko. Iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Butare, mu murenge wa Kibacuzi mu karere ka Muhanga. Hirya no hino mu Rwanda hagiye hagaragara ko hari abaturage bagifite ingengabitekerezo bagenda bayikwirakwiza mu bana bakiri batoya, cyane cyane yuko Mene Ubumwe yagiye igaragaza yuko urubyiruko rwishe rwo rukomeje kugenda rugaragaramo ingengabitekerezo bagenda bavoma ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'izo bakomora ku babyeyi babo. Ndetse hanagiye hanagaragara bamwe mu bantu bagiye bicwa, by'umwihariko bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994, abandi bagatemerwa inka mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994, abandi bakabwira amagambo atari meza abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ibi rero byose nibyo u Rwanda rwahagurukiye kurwanya mu rwego rwo kugira ngo bapromotinge gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, barwanye ingengabitekerezo ya jenoside aho iva ikagera. Nshuti bakunzi bacu, mbararikira aya mukanya iyo bategura nkabagezaho, ndi Fabrice Mporana nayo, ndabashimiye, mugire amahoro y'Imana.